hari mu mwaka w'1993 APR ishingwa. Cyari igitekerezo cya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Aya ni amagambo ya General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Iki gihe yavugaga iby'ishingwa ry'ikipe y'ingabo z'igihugu. Izina n'intego bya APR bigira ikipe y'intsinzi ku bintu ubwiza. Biyita intare. Intare ni igisimba gitinyitse cyane mu ishyamba. Yita intare mu rwego rwo kwisanisha n'intare mu mupira w'amaguru. Bivuze ko yakagombye kuba ari umwami w'umupira w'u Rwanda. Ubwabyo iryo zina ni irikwereka ubwishongozi bwayo. Reka babikore ariko kuko n'ubundi kuvuga umupira w'u Rwanda utavuze ikipe ya APR ubanza hari waba uri gukosa. Ni ikipe ifite ibikombe 23 bya shampiyona y'u Rwanda mu myaka 32 imaze ibayeho. Ubundi ntibisanzwe. Ni ikipe y'ubukombe kubera gutwara ibikombe. Ndabizi ibi ndi kubivuga hari abandi benshi tutabyumvikanaho kuko bahangana buri munsi umunsi ku wundi n'abafana ba ekipe ya Rayon Sport. Kandi Rayon Sport ikaba ari ikipe ifite abafana benshi cyane mu Rwanda. Gusa umunyarwanda yavuze ko nubwo utakwemera ko urukwavu ruryoha ariko ugomba kwemera ko ruzi kwiruka. APR ni ikipe y'ubukombe kuko ifite ibikombe byinshi. Rayon Sport irakunzwe. Uko niko kuri k'umupira w'amaguru w'u Rwanda. Wabyemera wabyanga, APR ni ikipe ifite igisobanuro cya nyacyo cy'umupira wacu bitewe n'ibikorwa by'indashyikirwa yawukozemo. Rayon Sport ni ikipe ikunzwe ntawe utabyemera, ariko APR ni ikipe y'ibikombe. Uyu mwaka byagenze bite ngo bibe bindi? Byagenze bite ngo nutavugaga vuge kandi bakiri muri pre-season? Umva, abazi neza imiterere y'ingabo z'igihugu bavuga ko ingabo z'igihugu aho ziri hose zirangwa n'ikinyabupfura, gukorera hamwe no kwitanga. Gusa ibyo byose bihurira ku kintu gikomeye cyane bita intsinzi. Amateka atubwira ko no mu myaka myinshi cyane yashize abakurambere bacu bakundaga intsinzi. Basogokuruza bacu aho bakomotse babaga mu ntsinzi. Mu bihugu babagamo muri icyo gihe bahoraga barwana bashaka kwagura igihugu cyacu. Icyo gihe batungwaga n'inyamaswa zo mu ishyamba babaga bagiye guhiga. Iyo wajyaga guhiga ntutahana umuhigo, wabagura ikigwari. Ikindi, kwaguka kw'igihugu byabaga biri mu maboko y'abanyagihugu nyine. Bivuze ko kugira ngo igihugu cyaguke byasabaga intambara yagombaga kurwanwa kandi itarwanywe mu gihugu cyawe. Niyo mpamvu abanyarwanda ba kera bavugaga ko u Rwanda rutera ariko ntiruterwe. U Rwanda rwahoraga rutera amahanga kugira ngo rwaguke. Gutsindwa mu Rwanda ntibyabagaho. Niyo mpamvu abakurambere bacu bavugaga ko gutsindwa atari iby'i Rwanda. Iyo ni imvugo yamamaye ko gutsindwa atari iby'i Rwanda kandi u Rwanda ruratera ntiruterwa. Ibyo ikipe y'ingabo z'u Rwanda niyo yakagombye kubyumva kurusha iyindi kipe iyo ari yo yose. U Rwanda rugomba gutera ntiruterwe. Gutsindwa ntago ari iby'i Rwanda. Iyo ni imvugo igomba kwisanisha n'ikipe y'ingabo z'igihugu. Ni imyumvire y'abayobozi benshi ba ekipe ya APR Football Club. Gutsindwa muri APR riba ari ikosa rikomeye ubukoze kuko gutsindwa nyine ni ugutsindwa. Benshi murebe iby'umupira murabizi, yewe murimo no kubibona uburyo APR iri kwitwara. Uburyo iri kwitwara ni uburyo ubundi butari bimenyerewe cyane kuri ino ekipe. Gutsindwa muri pre-season umupira, abenshi bavuga ko ubundi gutsindwa muri pre-season ari ibisanzwe cyane ko bifasha abatoza kumenya ibyo bakosora. Ariko ikipe ya APR yo ntago ari uko iteye. Ibigomba gutsinda uko byagenda kose. Abayobozi bakubwira ko niyo waba urimo gukina théâtre cyangwa ikinamico ugomba gukina ariko ugakina role utsinda. Nta na rimwe ikipe y'ingabo z'igihugu ijye yisanishwa n'umuntu utsindwa. Buri munsi uba ugomba gutsinda. Nta
nta na rimwe yewe nta n'igisobanuro ushobora gutanga kivuga ko ekipe ya APR yatsinzwe. Pre-season ni pre-season, ariko ugomba kuyikora utsinda. Bamwe muri bo bavuga ko gutsindwa muri pre-season atari byo biguha ibintu byinshi byo gukosora, ahubwo ugomba no gukosora kandi watsinze. Ushobora gutsinda 2 ariko ugakosora byinshi kugira ngo uzatsinde 4. Ushobora gutsinda 4 ukabona ko ugomba gutsinda 8, byanga bikunda ugomba kubona ibintu byo gukosora. Bo ntago bumva impamvu umuntu atsindwa kugira ngo abone ibyo akosora, nta na rimwe babyumva. Niyo mpamvu ibibazo barimo kubaza bigira biti: byagenze bite kugira ngo APR itsindwe? Niki cyabaye? Habuze iki kugira ngo ino ekipe itsindwe? Ekipe ibigomba gutsinda. Intare ihora ari umwami w'ishyamba, yaba ku manywa yaba nijoro, yaba ku zuba yaba mu mvura. Intare ihora ari intare, nta ntare irisha, intare ihora irya inyama. Nta gihe na kimwe urukwavu ruzarya intare, buri munsi uzabona intare ry'urukwavu. Intare ihora ari intare. APR bavuga ko ihora ari APR, ntago bemera gutsindwa. Ni gute batsinzwe rero? Byagenze bite kugira ngo iyi ekipe ubundi yisanisha n'insinzi imaze ibikombe 5 byose bitwara nta nimwe ikozemo ngo yisange muri pre-season irimo kwandavura bigeza aha, kugeza ubwo itegura irushanwa, kugeza na n'ubu nta nota na rimwe ifite? Ibaze APR gutegura irushanwa ikaba ari iya nyuma ku rutonde. Ushobora kubibaza umuntu igihe aherukira kubona APR ari iya nyuma ku rutonde bikakuyobera. Abayise izina bayise APR, no kuri alphabet A ni alphabet ibanza. Abayobozi, abafana n'abandi baba hafi ya APR bumva ko APR igomba kuba imbere cyane. Ismail Mwanafunzi ajya kunda kwibaza ngo ni gute twisanze aha hantu, none ni gute APR yo yisanze aha hantu? Bijya gutangira byatangiye mu mikino ya gishuti ubwo APR yanganyaga na ekipe ya Gorilla Football Club igitego 1-1. Abakunzi b'umupira w'amaguru batangiye kwibaza ukuntu ekipe ya APR yabuze abakinnyi bakomeye gutyo ijya kunganya na ekipe ya Gorilla. Gusa abandi bakabona ari ibisanzwe cyane ko APR yari imaze igihe gito cyane itangiye imyitozo. Bavugaga rero yuko gutangira imyitozo kw'abakinnyi batari bamenyena nari bisanzwe, ariko byaje kuba ibindi mu mukino wo kwishyura ubwo nanone Gorilla yahagambaga APR ikananirwa kuyitsinda bikarangira banganyije. Benshi mu bakunzi ba APR batangiye gutekereza ko ishyamba atari ryero. Icyari gikurikiyeho kwari ugutekereza ikibazo ino ekipe yaba ifite, cyane ko hari hakiri n'andi makuru ko iyi ekipe yanze umukino wa gishuti wagombaga kuyuza na ekipe ya Mukura Victory Sport ngo kugira ngo idatsindwa. Ibyo ariko ntago byari ibyo gusa, kuko umukino wayihuje na ekipe ya Polisi APR yarawutsinzwe. Abantu bose batangira kwibaza kuri APR. Buri muntu wese yarebye abakinnyi ba APR ubona ari abakinnyi bakomeye. Yewe na mbere ya shampiyona APR yatondekaga abakinnyi 11 babanza mu kibuga, igatondeka ekipe ya kabiri n'abasimbura babo. Ukabona ayo ma ekipe yombi akiniye shampiyona buri imwe yatwara igikombe. Ariko nanone ukibaza uti kubera iki APR iri gutsindwa? Gusa igitutu cyayo cyapfuye kugabanuka ubwo batsindaga ekipe ya Power Dynamos ibitego 2-0. Abenshi mu bakunzi b'umupira w'amaguru batangiye gutekereza kuri iyi APR, ariko ubundi abajya kure bakibaza bati yaba ari APR ikomeye cyangwa ni Power Dynamos yoroshye? Kuko abasesenguzi basesenguraga n'iterambere ry'umupira wa Zambia bakabona shampiyona ya Zambia yasubiye inyuma cyane. Ibi banareba bakabona ama ekipe ahagararira Zambia mu mikino nyafrika bakabona nta musaruro ari gutanga muri iyi myaka. Bakavuga bati rero nubwo Power Dynamos yatwara igikombe cya Zambia gute, ariko banza hari atari igipimo cya nyacyo twakagombye gupimiraho ekipe izahagararira u Rwanda mu mikino nyafrika. Ekipe izahura n'ikipe bita Pyramide yo mu gihugu cya Misiri. Ikipe ya Pyramide ifite igikombe cya UEFA Champions League giheruka
niyo igomba guhura na APR rero igomba kwitegura byikubye gatanu uko yitegura, cyane ko izahura na ekipe champion. APR abenshi mu bakunzi bayo ntago bigeze bayicira akarurutega, nubwo bwose yari maze gutsinda Power Dynamos. Gusa ibibazo byaje kuba ibibazo ubwo ekipe ya APR yatsindwaga na ekipe ya AS Kigali. Nibyo yayitsinze kuri penalty, ariko nta mufana wa APR yumva uburyo ki AS Kigali na APR bigomba kugera kuri penalty kugira ubwo ekipe ya APR itsindirwa na AS Kigali kuri penalty. Baribazaga bati kuki APR itatsinze AS Kigali kare? Niba ushaka guhangana na piramide, ni gute uhagamwa na ekipe ya AS Kigali? Habuze iki ko ino ekipe ya AS Kigali yakagombye kubitsindwa byoroshye na ekipe ya APR? Ariko abandi bati nyamara ubanza hari uyu mutoza nawe ari kuvanga abakinnyi, kuko nta na rimwe ajya yereka ekipe ye abakinnyi bakagombye kubanza mu kibuga, kandi imikino ya pre-season yakagombye kumenyereza abakinnyi bakamenya gukinana, naho kubahinduranya kenshi bituma batanamenyana ubwabo. Ibi byaje kugaragara ku mukino ekipe ya APR yatsinzwemo na Polisi ibitego 3-2. Aha rero ni imbarutso ya byose noneho yazamukiye nyuma y'igitego umunyezamu Ishimwe Pierre yari amaze gutsindwa na Byiringiro Rage. Benshi batangiye kuvuga bati uyu munyezamu bitebye ku bundi atakagombye no kuba arindira ekipe ya APR. Abandi bati ninde ubundi watanze igitekerezo cyo kugira Ishimwe Pierre umunyezamu wa mbere, ko n'ubundi Pavel Nzira yagiye kuza tubona yuko atakagombye guheka ino ekipe. Ibi byose byarazamutse bigera no ku buyobozi bwa ekipe ya APR Football Club, maze mu biganiro bitandukanye bagiye bakorana n'abatekinisiye barababwira bati mugomba gukosora uko byagenda kose, mugomba gushyiramo imbaraga nyinshi, nibiba ngombwa mukubure mwirukane, ariko muzana abakinnyi bakomeye bagomba gutsinda. APR igomba guhora itsinda. APR igitekerezo cya mbere y'isigira ni ukugura undi munyezamu ugomba kuba umunyezamu wa mbere, ugomba guhangana n'andi ma ekipe akomeye, agafasha ekipe ya APR kwihagararaho mu mikino nyafurika, cyane ko izahura na ekipe y'igihugu ya piramide. Umunyezamu wari wizewe ni Sebwato Nicolas, umugande ukineye ekipe ya Mukura Victory Sport imyaka 3 yikurikiranya. Amakuru ari hano hanze avuga ko abari hafi ya Sebwato na APR batangiye ibiganiro, yewe ibiganiro byabo bigeze kure. APR rero yamaze gufata icyemezo ko uko byagenda kose, izuba ryaba riva imvura yabigwa, Sebwato agomba kujya muri APR. Barabona ko icyambere bagomba gukora ari ukugira umunyezamu ukomeye kandi ushobora kubageza kubikomeye. Sebwato yaje mu Rwanda mu myaka 3 ishize yinjira mu ikipe ya Mukura Victory Sport. Akihagera ntiyigeze ashidikanywaho n'umunsi n'umwe, kuko yagaragaje ko ari umukinnyi ukomeye akigera mu Rwanda. Mu myaka 2 ishize Sebwato Nicolas yabaye umunyezamu wa mbere mu Rwanda utsinze ibitego 2 muri shampiyona. Nta wundi munyezamu n'umwe wigeze ubikora mu Rwanda. Umwaka ushize Sebwato yabaye umunyezamu wa mbere watanze assist 2 muri shampiyona y'u Rwanda, anatorerwa kuba umunyezamu wa mbere mu Rwanda. Imyaka 2 ishize Sebwato yagaragaye ku rutonde rw'abanyezamu bitwaye neza muri shampiyona y'u Rwanda. Ubushize niwe watwaye icyo gihembo, bivuze ko ubu ngubu umunyezamu wa mbere mu Rwanda ni Sebwato Nicolas. None reka nibariza abakunzi ba APR, Sebwato nicyo gisubizo cya APR? Ibaze nanjye nibaze. Naho ubundi nge ndi Gatera Edmo, iyi ni Gatera Edmo official.